kwega sana mbita kwa Julius Mbijiwe chairman wa budget ndene ya Meru Assembly. Kwenda kwithirite kwina thina sana ndene ya Senate bakarande guru maita 10 batikumba kugwatanira kurekeria mbeca cia the counties. The county ya Meru i county cionthe cia Kenya. Mweri jwa mugwanja junthe gutimbeca cionekanite county ne. Mweri jwa na junthe gutimbeca cionekanite county ne. Na ni twatonyera mweri jwa kenda. So the chairman wa budget go support Council of Governors chairman Wycliffe Oparanya ura kuga twite ge shut down ya counties. No tuketha ge sheria very clear kwithira mbeca ribu ibwite kuriruca ciita county ne. Uketha ndi MTF tukayonete tubeca tukaingu weekend kwira irungami. Itukwenda thoko irigirwa. Itukwenda ndoje ithithua. Itukwenda cukuru ithithua. But then mbeca ikuremera ndene national government. Ibabulete kumera very clearly. No to county government act clear. 50% yembeze bwite kwa yale kererwe kakenyera ire yaga mbeca kenda gutukana ndika mbeca tionekana the counties including Meru County. Secondary kethe ambeca irio kase nitirare mirongo ikende karama ite 10 anto 67 na batiomba kurekeria mbeca ciomba kuya county ne kango gikarema so ara tweterete gukeja gutuika mando ya tikinyanira. We support the chairman of the Council of Governors. We go the way of shutting down the counties until such a time that the national government pakona kwena need yango giriteka na control on budget. We are very fast in releasing money. Kambia iraurere kwa tuko tisi kwa control on budget because there is a problem. Na ndene mweri jonge jomwe counties yomba kurunga machionde na nya president na bweta come out clearly na kueleza mandu ya ndeti ile Kenya ina cio ome. No ntomba kwa twere ya marando nkorokie mapato ira patu twena jo. Age tomi twakinye marando ya 60 trillion shillings. 60 trillion shillings temba to chamo cedo. Nya 1 million uketara kwa juke miaka 27 uketeje nega na ntuko utekumika profit. So I'm saying president and the treasury must come out clearly. Kamarando ya raingire ome atukwenda kuromba yange tugikagia mbeca igitaga o. Ikuona SGR ngoge mbeca igutonya. Kenya yomba gutonya ata big fix. Na ge counties kethe ambimbia ekathithwa. Ne fix manto jambe ya counties gutuka ni independent. Kenda gutuka te lazima gutuike tegeme national government. Na yo antu bakerwa kurukie ni mbimbia kana gwithie ni mbimbia. Antu ibambe baretero tumimbia ke mbimbia. Mbimbia imbikuwa kurukia mbimbia imbio. Mbere ya mbemenyakane imbia andiki ke mbimbia twamenya ire tugana to support kana tuleke yo support inde twambita kuona the content of the mbimbia tekuma kwirwa kurukia ni mbimbia anto ibaretero bathome gutiru iroro ryo gutukana monge kurukia mweri uyu ngi apana tuthome tumenye imbi tuona ni bui tukurukia tuona ni goki